Zatresimo mrežu! Vrhunski sportski sadržaj od sada na ultimativnoj sportskoj adresi www.sportskenovosti.hr. Ti igrači koji imaju žute kartone, to ti sigurno neće igrati. Gledajte što je napravio Ćiro Blažić prije 12 godina, što će ovo, kome mi pomažemo, kome odmažemo. Mi ćemo odigrati poštenu, pravu utakmicu, sastav ćemo vidjeti koji će istrčati. Međutim, mi igramo za sebe. Ista situacija kao na Wembleyu, ista situacija, dakle, pa nismo ludi da ćemo riskirati neke stvari što ne umanjuje značaj i želju ove utakmice. Ona je izuzetno bitna za nas. I mi ne mislimo sad u četvrtfinalu, mi mislimo isključivo o utakmici protiv Poljske. A s druge strane ćemo biti jako egoistični i pokušati smanjiti nekakav rizik na minimum. A nema se vremena, gledajte, ja stvarno jedva nađem vremena za skočiti u ovu teretanu, evo sad recimo. Sin mi je tu, de facto ga ne vidim, jeli? Ali on sa Aljošinim sinom i sa svojim djedom, tako da je dobro, jeli? Ali vremena nema, vremena 4 dana, kao utakmice su svaki 4. dan i ti u početku kontaš, to je kamp, to će biti vremena, međutim kako mi ostajemo, što je super pogodak, bar po reakcijama igrača, dan nakon utakmice, znači mi spavamo u gradu gdje igramo, sutra dok odeš, dok dođeš tu već si na ručku, popodne je trening, već navečer mi moramo do kasno u noć snimat protivnika. Željko Pecatić cijelu noć radi da bi ja u 11:30 ujutro napravili taj sastanak, tu analizu, evo dođe trening, večeras je večeras, sutra već idemo na put, jel? Navijače mi stalno apostrofiramo kao neko dodvoravanje i to već baš ono istinski. Mi smo se ježili najprije kad smo izašli u Beč sat i 15 prije utakmice, kad smo vidjeli da je to krcato. Pokazivali smo, jeli, jedan drugome, od igrača preko stožera, ja njemu, on meni. To je stvarno fenomenalno. Očekivali smo to jer smo znali da nas prate, da su bili u Francuskoj, u Portugalu, u Engleskoj, da dođu i u Estoniju i Andoru i prilike smo znali da će naši ljudi kao su sposobni doći do karata. Jak se još tome doda da je prvenstvo blizu, de facto tu, pred vratima, očekivali smo, ali isto smo bili zapanjeni. I oni su stvarno naša ona ogromna podrška.